Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Amakuru ava mu mujyi wa Goma muri Kongo Kinshasa avuga ko Joseph Kabila wazategeka Kongo wasanze M23 mu mujyi atangira gahunda yo gukusanya ibitekerezo n'abantu batandukanye bigamije gushaka icyerekezo gishya cy'igihugu. Ikinyamakuru Actualité CD cyavuze ko umunyapolitiki mu yumva harimo abategetsi bice M23 yafashe ndetse n'abatware gakondo adasize abanyamadini na société civile. Bwana Kabila namara guhura n'abantu bose ashaka ko bamuha amakuru afatika ku bisubizo byashakirwa Kongo Kinshasa. Biteganijwe ko azaganira n'abanyamakuru muri kano karere cyangwa se abasha kuhagera. Icyo kuri Julien Paruko azari guverineri w'Kivu y'Amajyaruguru ku butegetsi bwa Kabila usigaye ari mu nteko ishinga amategeko ya Kongo Kinshasa yavuze ko yatunguwe no kubona Bwana Kabila washegeshe M23 yiyungaho. Avuga ko ubwo yemeye kwikorera ku mutwe w'amabi yose umutwe ushinjwa gukora, hamagarira urubyiruko n'inzego zose guhaguruka bakamwamagana. Nyamara ariko umusesenguzi kuri politiki ya Kongo Kinshasa yavuze ko gusubira muri iki gihugu kwa Joseph Kabila wahoze ari perezida akajya mu gice kigenzurwa n'inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi, ashimangira ko ari intambwe ikomeye yica amarenga y'intambara ishobora kumara igihe kirekire cyangwa se bikaba ari ikosa Kabila yakoze. Professor Johnson Stearns, umunyamerika wigisha siyansi ya politiki muri kaminuza ya Simon Fraser University muri Canada, yabwiye BBC ko ejo hazaza h'intambara mu burasirazuba bwa Kongo hazagenwa n'ibizava mu biganiro hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa kuri ubu yowe na Amerika. Biteganijwe ko mu kwezi gutaha impande zombi zihurira i Washington muri Amerika gushyira umukono ku masezerano y'amahoro yo kurangiza intambara. Kuwa mbere M23 watangaje ko wishimiye ko Kabila w'imyaka 53 yageze Goma mu murwa mukuru w'intara y'Kivu y'Amajyaruguru. Professor Stearns yavuze ati niba ibyo biganiro binaniranye amasezerano ntagerweho, ntekereza ko kuhagera kwa Kabila ko ari ingenzi ndetse ko baba mu bigize amakuba y'igihe kirekire. Leta ya Kongo yamaganye icyo cyemezo cya Kabila cyo kugigoma nyuma y'uko Sena y'icyo gihugu mwambuye ubudahangarwa kugira ngo akurikiranwe ku byaha birimo umugambanyi bijyanye n'ibyo ashinjwa byo gukorana na M23. Mu ijambo yavuze kuri YouTube ku wa gatanu, Kabila yanenze bikomeye ubutegetsi bw'abamusimbuye Tshisekedi, yavuze ko ari ubw'igitugu bugomba kurangira hakajyaho ubwa demokarasi. Yanenze kandi ubucamanza bwa Kongo, yavuze ko bwemeye gukoreshwa ku mugaragaro ku mpamvu za politike. Professor Stearns yavuze ko mu gihe ibiganiro hagati y'u Rwanda na Kongo byagera ku masezerano y'amahoro, Kabila ashobora gusanga yarakoze ikosa, atari ko niba Amerika igeze kuri gahunda yayo yo gutuma urebye igisirikare cy'u Rwanda M23 basubira inyuma, icyemezo cye gishobora kubonwa nk'ikosa kuko ageze mu gihe leta ya Amerika irimo kugerageza gushaka umuti urambye w'aya makuba, ndetse niba ingabo z'u Rwanda zivuyeyo ubwo Kabila azatakaza imbaraga nyinshi. Kinshasa n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bishinja u Rwanda gufasha M23 muri iyo ntambara mu burasirazuba bwa Kongo bukungahaye ku mabuye y'agaciro, ariko u Rwanda rurabihakana. Stearns yavuze ko nubwo Kabila ataratangaza ku mugaragaro ko yinjiye muri M23 mu kujya mu gice genzura, yagaragaje neza cyane ko arimo kwihuza n'uyu mutwe, ndetse amasoko y'inkuru menshi yumvikanisha ko afashe uyu mutwe. Stearns avuga ko kuza kwa Kabila ari ingenzi kuko M23 ubwayo ari umutwe w'intege mu buryo bw'uko ufite abamushyigikiye bake cyane. Hanze y'abantu bake cyane bashyigikiye M23 mu burasirazuba bwa Kongo, yavuze ko nubwo M23 ifite ishami rya politike rizwi nka Alliance Fleuve Congo, nta kintu kinini byayifashije mu kugira umubare munini w'abashyigikiye kuko FC naryo ari ishami rya politike ry'intege nkeya. Stearns aravuga ati biragoye kuvuga ko bafite abashyigikiye benshi mu muryango mugari w'Abanyekongo, ariko yavuze ko kuza kwa Kabila muri uyu mutwe wafashe imijyi myinshi mu burasirazuba n'umurwa mukuru avuka mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo bishobora kubindira kuko Joseph Kabila ari umuntu ukomeye cyane muri politiki ya Kongo Kinshasa. Ati rero ntekereza ko mu kwinjira muri uyu mutwe biwongerera ukwizerwa. Ntacyo leta y'u Rwanda yigeze itangaza ku mugaragaro gusubira muri Kongo kwa Kabila cyangwa se ngo uvuge ko ari imikoranire iyo yose ifitanye nawe. Leta y'u Rwanda ishimangira ko ibibazo byo muri Kongo ari ibibazo by'Abanyekongo ubwabo. Stearns avuga ko bigoye kumenya neza impamvu iki gihe aricyo Kabila yahisemo gusubira muri Kongo. Igihugu yari amaze imyaka nibura ibiravuyemo akajya kwiga muri Afurika y'Epfo. Uwo mushakashatsi yavuze ko Kabila afite imitungo myinshi ari n'itimukanwa muri Kongo, irimo nk'inzu nini, inyubako Kinshasa n'Lubumbashi n'ahandi mu gihugu. Gufata iyo cyemezo rero ngo byatumye leta ya Kongo ishaka gufatira iyo mitungo yose. Stearns ati yafashe icyemezo kirimo ibyago gishobora kuba cyaratewe no kuba yarabonaga ko we cyangwa se bo mu ishyaka rye barimo kurushaho kwibasirwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi no kuba byaragendaga birushaho kugorana ko yakongera gutorwa. Nasimbukiye muri Kenya, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Barasaba abadepite mu nteko ishinga amategeko ya Kenya basabye umuyobozi mukuru wa polisi guta muri yombi Rigathi Gachagua wahoze ari visi perezida wa Kenya kubera amagambo akangurira abaturage kwitabira ubugizi bwa nabi aherutse gutangaza. Ikinyamakuru The Standard cyavuze ko Bwana Gachagua aherutse gusaba komisiyo y'amatora kuzitwarira mu matora ari imbere kuko nibakora ikosa na rimwe hazaba imvururu yagereranije n'iminsi mikuru ya Noheli. Iri jambo ryahagurukije abadepite muri Kenya ubasaba ko uwahoze ari umuyobozi mu gihugu atabwa muri yombi agakurikiranwa. Izi ntwari za Rwanda zavuze ko iri jambo rya Gachagua ngo niba ari n'ubujiji bwabimuteye rihamagariye abantu kwitabira urugomo ridakwiye kurenzwaho uruhu rw'amazi kuko yabwiraga abaturage basanzwe ari abambari be. Harabagaragaza ko Bwana Gachagua ameze nk'uwataye umutwe, ariko kuba agezeho ubusazi bwe muhamagarira abantu kwitabira imvururu bidakwiye kureberwa gutyo gusa. Nubwo abadepite basaba ko Rigathi Gachagua akurikiranwa, banagera bakavuga ko ukurikije uko yitwara ubona ko akwiriye kujya kwa muganga kwivuza indwara zo mu mutwe kuko imivugire yumvikanisha ko ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe ngo niba atari ubugome bubimutera. Uyu munyapolitiki usanzwe ufite ishyaka ricyashinze
yangiye kuzarita ku mugaragaro akoresha inyubako z'imyidagaduro za Kasarani kuko abandi bamutanze nubwo bamwe bakeka ko ari impamvu za politike. Nubwo abanyapolitiki bashyigikiye Perezida William Ruto babona ko ikibazo igihugu gifite ari gashaguwa, ubushakashatsi bw'ikigo TIFA bwasohoye kuwa gatatu bwerekana ko Abanyakenya barenga 70% babona ko igihugu cyabo kiri kwerekeza mu nzira itariyo. Abantu 14% gusa mu babajijwe niwe bemeza gusa ko kinyerekeza ahantu hanyaho. Hari Abanyakenya ariko babona ko ubushakashatsi butari ngombwa bataye igihe kuko buri wese ufite ubwenge abona neza ko igihugu gitegetswe n'abantu bita abasazi, kuriye kubona ko nta cyerekezo Kenya ifite bidasaba ko hakorwa ubushakashatsi. Nararanganije amaso abanyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika, banitswe nkurikirirwa mu bitangazamakuru bya Uganda risaba imbabazi rya Perezida Museveni ku baturage ba Buganda ndetse n'abanya-Uganda muri rusange. Ikinyamakuru Daily Monitor mu ikusanyabitekerezo cyakoze abaturage bamwe babyakiriye neza, abandi bavuze ko ari amaco y'inda nako ni amaco y'amajwi. Uhoze ari umujyanama wa Perezida Museveni Bwana Haji Abdul Naduri yavuze ko bari mu muhanda yitemberera umuntu amuhamagara kuri telefone amubaza niba yamenye ko Perezida Museveni yaciye bugufi agasaba imbabazi amabi yakoreye Abaganda n'abaturage mu myaka ngo namaze ku butegetsi. Uyu mugabo wawe nk'agacamigani yabwiye Perezida Museveni ko kwicuza ntuzinukwe nta kamaro, ndetse agaragaza ko atizeye ko Museveni yasabye imbabazi azikuye ku mutima cyangwa se byari kwiyamamaza ngo Abanyabuganda basaba amajwi mu cyayenge. Haji Naduri akoresheje Bibiliya yibukije Perezida Museveni ko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye, nawe amusaba ko niba ashaka gusaba imbabazi abaturage ba Buganda akwiye kurekura abanyapolitiki bose afungiye ubusa bagataha, ubundi abantu bakamenya niba koko asaba imbabazi cyangwa se ari ukwigira nk'abakame. Uyu musaza wakoranye na Perezida Museveni n'agahinda kenshi yavuze ko yabonye uwitwa Edi Mutwe uherutse gutabwa muri yombi atitira mu rukiko kubera gukorerwa iyicarubozo kugeza ubwo asaba ko bamuca amaboko wenda ububabare afite bukagabanuka. Yavuze ko utabwira abatuye ubwami bwa Buganda ko usaba imbabazi abana babo bakiburira mu magereza, ati nta gisa ubwiyo. Naduri uvuga adategwa yavuze ko ubutegetsi bwa Perezida Museveni bwaranzwe n'amabi gusa avuga ko impinduka avuga agifata ubutegetsi nta na kimwe yakoze uretse kwirukana abasirikare yashinjaga gukubita abaturage akabasimbuza ababica urubozo. Kuri ngo Museveni ni umutegetsi w'umuhanga uzi ubwenge ariko ufite igisirikare gikora busaza ukurikije ibyo gikorera abaturage. Hari rubanda rwavuze ko niba asabye imbabazi akwiye kubakiza umuhungu we Muhozi kuko ari mubi kurusha abo yarwanyije bose ukurikije ibyo akora n'ibyo avuga. Uyu musaza w'imyaka 81 yavuze ko Perezida Museveni yabyumva cyangwa se akabireka nta warusha gukunda Uganda kuko nawe yayirwaniye, ndetse ngo iyo ukunda abantu babwiza ukuri ko nubwo ko bakuryana ariko ngo usaba imbabazi ku mabi yakoze aterekura abanya-Uganda afungiye ubusa uretse kutavuga nawe gusa ngo nta mbabazi yabasabye. Hari abanyapolitiki bavuze ko Museveni ari umuntu ugira indimi ebyiri ku kintu kimwe ku buryo batizeye ko ibyo yavuze ari ukuri, ngo ni umuntu uhindagurika cyane hamwe utamwizera byoroshye. Abandi bati yagize neza ariko nabihamishe gufunguramo Dr Kiza Besigye kandi areka abantu bavuga ikibari ku mutima ntawe uhagaze ku gakanu. Hari abasanga kuba Perezida Museveni yemera ko ari amakosa yabaye mu myaka amaze ku butegetsi akwiye gutera intambwe akaba ibiganiro bihuje abaturage bose mu makosa agashakirwa ibisubizo kuko ngo yateje akaga gakomeye abaturage muri iyi myaka irenga 40 amaze ku butegetsi. Agaseke k'amakuru mu karere gapfunikiriye muri Tanzania abanyamakuru bakozeje muri no barandika banatwa Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri Tanzania Innocent Bashungwa yasabye polisi yo guhiga bukora abanyatanzania bakwirakwiza ubutumwa bw'abanyamahanga ku mbuga nkoranyambaga bwibasira umukuru w'igihugu bagatabwa muri yombi. Ikinyamakuru The Kenyanizi cyavuze ko umutegetsi w'Idodoma yavuze ko Perezida Suluhu yagejeje igihugu ku bintu bifatika nta mpamvu yo korohera umuntu wese ugerageza kumugaragaza nabi ku ruhando mpuzamahanga. Minisitiri Innocent Bashungwa yavuze ko yabonye hari abanyamahanga batangiye kwibasira umukuru w'igihugu cyabo ariko ikibabaje ngo nuko hari abanyatanzania bari gusakaza ubwo butumwa. Asaba ko bigaragaye wese ahanwa akishyuza icyatumye atunga telefone. Ubwo butumwa bw'abanyamahanga bwibasira Perezida wa Tanzania bwakozwe n'abanyakenya ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko umwe mu badepite ba Tanzania yavugiye mu nteko ishinga amategeko ko inzego z'umutekano za Tanzania zakoze ikosa rikomeye ryo kudakubita imirimo z'abanyakenya zirutse kwirukanwa muri Tanzania. Yavuze ko bagomba gukubitwa izakabwana bakajya kwivuza bigaha abandi umuhurwa wo kuvogera iki gihugu. Ubu butumwa bw'uwo mudepite bwahagurukije abanyakenya ku mbuga nkoranyambaga bibasira Perezida w'iki gihugu bakoresheje izi mbuga nkoranyambaga kugeza no ku badepite batanze ibitekerezo bose. Abanyapolitiki bamwe muri Kenya ubu batangiye gushinja Perezida Samia Suluhu Hassan kuba nyirabayazana mu gutesekara k'umubano hagati y'ibihugu byombi, ndetse yarabasabye ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe uhagurukira iki kibazo amazi yacyo atararenga inkombe.